Usimbut Menteri Rangba Kejula Ba Preston Tensong Hakasngi Thoding ula pentip bola de Bthah ya USP ke East Khasi Hills ben pynjur ke jing pahara hapo ke district kamtam hanong ba Shillong. Nagadau ke jing kendrai pelat ki kamtu kam team jing prong ying hakini ki kindet sngi baladem. Habakren bat kelat pathai kubor uba Preston ula yathu bakumbalong mentah keladan ke jing suir jing ki pajba la kalong hakapor min sngi ni min mit nagadau ke jing bun pelat ki nong di drugs. Kini kejing Bthah kalami namar kejing jia syatu syalute syaprong tu ki ying kisem badru ki ying meni ya kebala suba don keti de ki briu ki bakirni bat ngop hau drugs ki ba om don syu kejing selia tang banyo penjat jin tenrang ya kejing kwa drugs. Api ya kani ngla direction ya pro RDSP kamu SP East Khasi paju SP jong Shillong City bala kamu ngin haban enhance ya ka policing kawe pokoi ka dong kawe pokoi ka stong po Shillong City namar menta kapi ka jia katar de namar babun tar kini ki na drugs ki ba di drugs ki ba na ki drugs ki bom salia shu men sngi na men step ne men meet ki bom salia de menta ngilaya strengthen ya kani ka policing dengan kemen sekan bah adin mengilaya strengthen ini kamtam nama mentala de tarka benai ka ba ongno ka ba ya pun kam kibriu nan ka ba ya bun kini kijing les ko ba kijing le kemet kijing penkret de ni kwa ba la nu kan tikna ba alok sif la pi ong hayeng ni la pi ong haman ba kan sif